Sisi zote tunaruka na upande zote wanajirusha ndani ya club na wabamba wasanii wote wanakatika. Hey Mr. DJ shushe speaker urushe mic mwanze jirusha ndani ya business na wabamba mashori yote wanakatika. Tunakatika katika sisi tuna mashori ndani ya club. Alright. Hey ya paka 6 in the morning. Hey ya paka 6 in the morning. Paka 6 in the morning. Binera kunezerwa mazenga bahafro ninayo mavumbira baturi kumwingo oye koko kubona umwanya okay echero ngenda bona risande ko binera kunezerwa mazenga bahafro ninayo mavumbira baturi kumwingo oye alright big up okay nani mihari genechirori ninayo mavumbira today in Paris in the sound video right bro, the best yakuza in town, the best speaker production today in Paris. Uyu munsi ni kirori gusa, uyu munsi ni mu kirori Hidrizo Productions. Aka karimbo turaje kureba kuzi ba Synede Sound mwese namwe bakira ba Synede Sound ari muherereye kabashe kuba kabagereho. Ako konyine karangira tureba ya season Nikita episode 15 hanyuma by soon turatangira kandi ga season gashyashya bise Visitor byavuye kundi mubumbe biza gutura kwisa abantu bagomba gutura hasi bigatura hejuru yabo n'ibindi biremwa byabuza bitura. The Visitor and the Sound Video Library mu minsi yavuba cyane uko ama season yasohotse ari menshi abandi bari bakeneye inkuru yo kumenya ko ya season bita Prison Break yakomeje. The Sound irakomereza hano yarangiriye vuba within soon fight a break out the king of escaping prison abami bo gutoroka amagereza Yakuza's production. Hari benshi bazi ngo Michael Scofield yarapfuye ariko T-Bag yarakomeje, Sukari yarakomeje, bose barahari in the Sound Video Library. Dore mama do bano bana bavukiye heza bavukiye. Okay ako ni coming soon. Reka dutangira agafilme kacu rero azijali nkuko bisanzwe muri The Sound Video. Murabizi ko tubakorera tubaye ibintu bishyashya the best new ever bishya bitaragera handi. On Nikita, I've been searching for you for over